Kadisi jong Southwest Kasil District Makorwat kong karamai khar ngor kolong ba Jingpynkhreh Jingpynkhreh Lypa kilong ki Atiar ba Kordor tam hagi po jong social shop hagi bor kamariang habak keren Jingpynkhreh ka National Disaster Risk Reduction Day kadisi kolong badan ajak Jingpynkhreh ba kita kilong Jingpynkhreh rastang lo brio Jingpynkhreh nak bor kamariang kumta kalakan tu juri pa ba kidai ban nomor bor Jingpynkhreh Lypa mar mla ban kiar naki kenang ba Jingpynkhreh ba jido no ikimasim brio kanduna hakini kasingi la yoru ke jingkran ke jingpatai punya noba espas lain DSP Swkhd district kumjuru naba Wilino lang deputy controller of civil defense and officer commanding homkan baru norotor FR latang dia machu Swkhd district kini disaster ki om bidang anca dan kiba di nak kamariang dan kiba de ki brio kumbal disaster de ki brio pun sim pindala kade ya ka Jingbale terti kupai baca kami apa wat yang pun di kejingge terti jadi beliau kalau betul kita bat ketika natural disaster pada ketika mereka di floods Jumai tadi landslide bat tempat terter di keding kawan tu kata ketika natural disaster, but ni lah berkian begini. Nah, pun senar, namun senar percaya sih kalau jadi ini disaster. Di ngasih kawan orang bukan sekali kalau berlayar tu kan ketika kita orang ke zone 5, dia ke zone 5, kadang mereka memang akan cakap about uniu Juman. Long prone to earthquakes bagi orang. Tolong lihat kita ni apabila tahu yang kamariang ini menghap kata mulai keika berdengkam yang ini diberi kedai ini belong kita Jingpynkhreh itu tip dekat jaga ketika disaster selalu time selalu in yo jira kuno nila menyala ini beri. But once again, kampang ketika disaster, kambing kaki kemenitip, ketika penunjuk mereka kalau unexpected, kalau nimshim kami lenti, disaster kalau kensam, nimshim kami lenti.